Ibrahani di pasar Mungkam itu setahu di lebu betul itu Keno kagak aku tuh sini itu cuma jawab Ibrahani di pasar Mungkam karena kami jadi seraman ini tahu betul itu sih itu Simon जों तांनि इक्विवेलेन्ट होनोना तांनि दिलो जेनेबा जों साइमन इब्राहानि इब्राहाम निमान है कोडी कानो जों साननानै बागै जों डिमान्ड दे जों टेक्सटाइल जों वन डे सिटिंग दिवस आतो आबोनो उद्देश्य था Jadi jati sotak aku kalian. Sini orika no cunggarungan. Teh kusung ibrasani hamare no koi bide bolu. Sini jangan. Teh kini sum. Je belaya fana himan. Apa sini tinang sini pasung saya. Semua demand. Ini Aisyah demand edisi lakan. Bonong raja kajian edisi lakan kita proses nama bagi Aisyah demand kita ada demand. Oh demand itu sing songram kai prai 14 bosor rani NC Devamani नेतृत्व kai 14 bosor rani kai आंदोलन kai तो मुझे मान्य sak अब तो kai था ना अब sini ada sini buat singo habda अब sini lagi. First kebelnya bodol, cuma kebelnya bodol तो खाई तो मुझे equivalent सालिया equivalent kerja IPFT kerja mau hirap kok kai तो अब orang tam kok tu Live nih soalnya tadi kaisa Facebook kaisa live juga. Apa kisah mau? Aku cuma saksinya itu kok boleh kayak sama bah. Dili kanan sekarang, tulis foto tadi dili kanan, got kanan, poslo tadi Facebook live. IPFT kerja, IPFT noram, IPFT kebel. Angkona sana mau subuh, buka baca. IPFT 2009 sini kebel de kerag de noram de bosiu. Abo bukan kelai 2016 tadi live kanan itu, bahaya bu kebel ni poin cerita apa? Strong political party IPFT ini nih, ini menteri masa kabel. Akhirnya kebel jenis mana apa ansur berapa? Kena tahu ya. IPFT ini kerak ni kau ini Delhi orang narai tu. Apa nunai itu bukan kerak bukan kebel. Nungkang kamana IPFT bayi hai kau ya bela. Nungkang kangai IPFT sebaik lang thaga. IPFT tahu tong le, tahu Delhi thang tong le. Apa kebel ni ramai kau orang proses thaya. Nung si kebel ni mana IPFT kerak. NC Devamani gusti जिंदगी में वो केवल नहीं अब करा किस बात है आंगोनो साना मुतु जे प्राप्तन मंत्री वो कौक हमारे उन्हें अंतर हो गया ते किसा कौक नु किरार के साना अंतिम अब हम बनो कोई वन में अंकिवाना या जोंवाना या IPFT रो तिनी चेन्नई थाना फाइने वासे तिगिरिंग वासे तियारी तिनी सुनो बोले आंचलिक पार्टी किसी एक ग्रेट टैलेंट चले एक टैलेंट चले Public bukan man, sabuk kubui sabuk tatal. Apa public jawab na ang jawab roya. Kalau ang punya, je message rono, ini ani bote, bukti ko tong jaya.